Release the healing power. Sicela Nkosi yamakhosi konke lokhu ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Bazalwane sesinibingelelile kodwa amaphilisi athi imali ngembafeli. This time around, ngicela ukuthi asimfundeni chapter 2 Revelation sibambe verse 12. Ngicela ngesizulu ngifunda ngesizulu maka ngicela ngesizulu namabomu. Nakuyo ingelosi yebandla lasePhegami loba ukuthi naku okushoyo onenkemba ebukhali esikanhlangothi zombili ukuthi ngiyazi lapho wakhe khona lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane nokho ulibambisisile igama lami kawuphikanga inkolo yami nasemihleni ka-Antipase ufakazi wami othembekayo wami owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona. 14 Nokho kukhona okuyingcosana enginakho ngawo ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundiso sikaBhalami owafundisa uBhalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe nokuba bafe. 15 Futhi-ke nawe unabo ababambisisa isifundiso sakaNikolawu ngokunjalo. 16 Ngakho-ke phenduka uma kungenjalo ngiyeza kuwe masinyane ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami. 17 Onendlebe makezwe lokho okushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakunika okwemana elifihliweyo ngimuphe itshe elimhlophe nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa ngolamukelayo kuphela. Ngesilungu ithi to the angel of the church in the charismatic church ngiyishintsha le gama angifuni ukusebenzisa lela lasePhegamum ngoba angiyazi kuphi ngikhulumela namhlanje la esikhona ibe misleading sometimes kulabantu abangajulanga ngokukhuluma bese bayithatha njengomdlalo bayitranslate ngendlela yabo. During the week ngibhekile la ku-TikTok bayakhuluma abantu bakhonza uNkulunkulu but uJesu akakhozi. So sekufanele ukuthi sibe careful manje. Masilalela, you must be able to have a filter, a serve. Userve loku fluffy small what you call powder. Usale the bigger particles ezongazidingi bese uzifake edustbin. Because manje uNkulunkulu azazabhale so yile zinto lezi ngizibone during the week ukuthi sebakhuluma ngenye indlela. It's impossible or imperative ukuthi uzokhuluma ngoNkulunkulu bese ungakhulumi ngoJesu. Uthi uJesu uyidlozi lakabani ngoba wena amadlozi wakho ilawa kaMasini. As much as ayidlozi lakaMasini ucreate ubani. Yes. Masingayilandelela nje the chain or the bloodline. Ucreate ubani. Ku dangerous ke
ukuthi mina bengumloyi bengiloya nginenhliziyo embi ngingajabuleli izinto ezenziwa abantu nginga-appreciate ukuthi ubaba uMaSiluke manje u-elevated ngithathe imithi ngiyisebenzise ngisebenzise ukuthi ngiyaloya angifuni I'm destroying bese mina ngiyizizukulu kufanele ngizothi lo idlozi lami mina ngiyokhonza yena ngiyomkhonza njani lo bekangenzi into ezikahle phambi kwaNkulunkulu if ledlozi lakini of idlozi lakho belingahambisani noNkulunkulu ne umkhonza njani umhlanganise noNkulunkulu uhlulekile kube isoni kusho ukuthi nawe you carry on nani ngokona from la ashiye khona now you take over and then now if ushiya khona i-18 mawufa uzoyishiya nawe ishiyela umuntu okusho ukuthi ke the whole generation of the bloodline yakini izoni is poor so sometimes ukufunda kakhulu kuyayiletha inkinga bazalwane bese kube nomunye ebengimbhekile uFacebook umuntu engimjwayele wala yophela phambili uye eChina busy kunento abazathembile bathumele i-government yaseMpumalanga makakhuluma uyamuzwa ukuthi akabhiliveli kakhulu kulezi zinto ze-Christianity okunye ngibuye kum-understande mangicheka la ezweni yonke lento engiyenza ngayo ama-example into ezenzeka la ngaphakathi uthi kunalento efani abazalwane babhizi bayathandaza bayaguqa bayathandaza akekho ucabanga ukuthi angacabanga something angayenza bahleli ngokuningi abasebenzi abana-plan babhizi bayathandaza but aba-growing akunanetho ongayikhomba instead abafundisi bakhona abaningi babheke imali ebuya kulabantu abahluphekayo abakhonza lapho but how much are you expecting to get from labantu instead ukuthi labo mama besasa ngabe ubabonela iplani nina niyasebenza nima-CEO nini nina anibhekanga lokho ngifuna ukuthi aphume nemali kulabo gogo kanti waye ningahlanganisi nenzele labo gogo benu ukuthi nabo babe right uthi asifuna ukucabanga outside the box uthi khona manje asikisi ukuthi ngivisikali but ngicabanga ukuthi relevant khona manje babhizi bangithumela la ku Facebook bathi bafuna ama-iPhone 17 no bafuna ama-iPhone 15 iPhone 16 uthi la eChina sekune-iPhone 17 instead ukuthi ngabe ngitshela ukuthi nginibhekele umshinwane nomshinwane because you want to make something ye-business ezokwenzela imali wena ucabanga i-iPhone bantu basuzibhekile njani nifuna ukuyoshayina ushayina ngama-iPhone kwayona le-iPhone yini okuningi ozokwenza ngayo ngoba ama-functions amaningi if you are the only one ownayo ayiserve the purpose mara mani-10 nisebenzisa ngama-iPhone you see the reason yokuthi why you are owning i-iPhone uthi abanye bazojika mina ngizosala la because sorry ngifuna ukubona more la emafemini waseChina uthi iChina